سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو امبار ابت حلفة مبل عصرت شدشت مدرخ ناي تور دي فرانس بيني ابتبقنا قسقس خلو هندبت بزقات امي حدقا بيني انكم زودقه مخنيات ناي تمودقيون كم زي كالنا مبزحتنا دما سنبيدنا كم زحضرنا بحفشاقن ዘሰንብዱን ኣይኮነን ኣብቲ ስፖርት እቲ ምውዳቕን ምትንሳእን ኣካል ናይቲ ፀወታ ወይ እውን ምስቲ ፀወታ ዝቕፅል ኣብ ስፖርት ምውዳቕ ዘሎ እዩ ቁሩብ እቲ ፍጥነት ናቶምን ገለን ኣብ ኖርማል ናይ ኩዕሶ እግሪ ምውዳቕ ዘይኮነ ናይ ብሽክሌታ ምውዳቕ ሓደገኛ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ስቃት ስለ ዝፈጥረልካ ስምባደ ስለ ዝፈጥረልካ ብቐሊሉ ትሰግሮ ወይ ትሪኦ ነገር እውን ኣይኮነን ድሒሩ ብዝተገበረ ግን ቢንያም ድሓን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኻላ ዘራርባ ማሕረምቲ ኣለዎ ግን መስበርቲ ዝኾነ ከም ዘይብሉን ጋንቱ ድማ ንዝቕፅል ስፖርት ክሳተፍ ምዃኑ ኢንተርማርሽ ወንቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓቢራ ነይራ ቢንያም እውን ድሓን ከም ዘሎን ኣብ ኒስ የራኽበና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝገበረን ኣብ ኤክስ ናተይ ድማ ትማሊ ብዙሕ ግዜ ብዛዕሚ ተሻቒልኩም ስለ ዝነበርኩም ኣነ እውን ከማኹም ተሻቒለ ስለ ዝነበርኩ ቁሩብ ከረጋግኣና ዝኽእል ዝበልናዮ ሓበሬታ ኣብኡ ሼር ገይረ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ሕጂ ብዙሓት ክኢላታት ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኣንቢቦሞ እንዲና ክንርኢ ምክንያቱ ዘይነፀረ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እንታይ ኣጋጢሞ ቢኒ ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከናይቲ ምውዳቕ ፅቡቅ ዝኾነ ቪድዮ ፉቴጅ ክቡና ዘይከኣሉ ዝብል ዘረባ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ወላ ሓንቲ ዝጋነን ወይ እውን ክጎድሎን ክውስኾን ዘለዎ ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ምስ ቢኒ ዝወደቐ ካብቶም ናይ ኢኤፍ ኤጁኬሽን ንሱ እውን ንስፕሪንቲንግ ዝተዳለወ ከም ዝነበረ ሓደ ካብቶም ስፕሪንተራት ከም ዝነበረ ናቱ ሊዳው ቲም እውን ከም ዝነበረ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ ትጠንቂ ቢንያም ከም ዝተሃረመት ብሽክሌቱ እዩ ዝነግር ካብ ኢኤፍ ዝኾነ ሰብ ከም ዝተንከፎ እታ ብሽክሌቱ ፉል ፍሬኑ ከም ዝሓዘ ፅንሒልና ክንሰምዖ ኢና እቲ ናይ ቢንያም ግን ቅድሚ ናይ ቢንያም ምስማዕና እንታይ ክርደልየ ኣለኹ ዩሮስፖርት ሓንቲ ፀብፃብ ሂቦም ነይሮም እስከ ንሳ ንራእያ ሽዑ ቢንያም ብዙሕ ኣይገልፃን እንዲታ ጉዳይ ኣብ ከሎ እዚ ሓሊፍዋ ዘሎ ግን እስከ እቶም ካልኦት ዝበልዎ ክንርኢ ብኩሉ መንገዲ ድማ ክንሪኦ ኢና ብዙሕ ሪኣክሽን እዩ ተዋሂብዎ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ቢንያም ምውዳቕ ንብዙሓት ሰባት ሾክ ገይሩ ከም ዘሎን ንኤርትዓና ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣፍቀርቲ ስፖርት ብሓፈሻዊ እቲ ስፖርት እቲ ክሰፍሓሎምን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሸው ክኸውን ዝግባእ ናይ ቢንያም ምውዳቕ ብጣዕሚ ነቲ መቐረት ናይ ፀወታ ከም ዘጉደሎ Standards set so far in this 2024 Tour de France. Today's stage was, let's face it, a bit pedestrian, but it was like a really long fuse that was lit leading into an explosive finale. Let's take a look, though, at outside of the sprinters. So كجمر كله مبل عصرت شدشت stage ናይ ፅርግያ መኸዲ ወይ ከዓ ኖርማል ፅርግያ ጉዕዞ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰሓብነት ዝነበሩ ኣይኮነን እዩ ዝብል ስለምንታይ ንዝበስሐ ክፋል ብሓደ ተኣኪቦም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣክሽን ኣይነበሮም ምንቅስቃስ ኣይነበሮም መጥቃዕቲ ይነበሮን ስለዚ እቲ ኩሉ ሓይልካ ኣኪብካ ኣብታ ላስት ሚኒት ዘሎ ላስት 30 ኪሎ ሜትርስ ላስት 20 ኪሎ ሜትርስ ናይ መወዳእታ 10 ኪሎ ሜትር ድማ እቲ the more action and ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝካየደሉ እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ኣናሊሲስ ክንርኢ ክንፍትን ኢና what exactly happened ናትና ኦፒኒየን ድማ ኣብ ኪላታት ዝተመስረተ እንተኾነ ካብ ስምዒት ወፂና ኣብ ኪላታት ዝተመርኮሰ ናትና መደምደምታ ክንገብር ንኽእል ናትና ሓሳብን ናትና ተመክሮን ወሲኽና ማለት እዩ ኣነ እውን ናተይ መደምደምታ ክገብር እያ ምውፃእ What else was going on? And one thing that stood out to me quite notably was the attitude and thereby the positioning of Tadej Pogacar. We've seen him in other stages always put himself up towards the front in amongst the sprinters with his teammates piloting him and even sometimes sprinting into a top 10. Today on the run in the final 8 kilometres, Tadej Pogacar was back here. He's got almost the entire peloton in front of him. When you compare the position... So, እንታይ ይብላ ኣሎ 8 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ሓደ ካብቶም ሓያላት ናይ ጂሲ ወይ ከዓ ኣብቲ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ብጫ ማልያ ወዲዩ ዘሎ ታደ ፖጋቻ ከም ንሪኦ ዘለና ድሕሪት ተሪፉ ነይሩ ኖርማል ንሱ ኣብቲ ቅድሚት እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ሪስክ ክወስድ ኣይደልኒ ናይ ምውዳቕ ወይ ናይ ገለ ከየጋጥሞ ኣብቲ ቅድሚት ዋላ ምስቶም ናይ ቮላታት ተደይኮነ ምስኦም ግን ይወዳደር ኣብ ቶፕ 10 ገለ ኣትዩ ሎሚ ግን ኳልኩሌት ገይርዋ ድሕሪት ተሪፉ ነይሩ ስለምንታይ ኣብታ ናይ መወዳእታ 6 ኪሎ ሜትር ድዩ ዋላ ገለ ሓደ 6 ሰርክል ወይ ከዓ ራውንድ ኣባውት ዝበሃል
very dangerous ንኽጥዋ ከለኻ ምስቲ ስፒድ ናቶም ማለት እዩ መጠዋውየ ዘለዎ ገይሮምሉ ነይሮም ስለዚ ሙዳቕ ከጋጥም ምዃኑ ካልኩሌት ስለ ዝገበረ ዝተፃወታይ ታጋንቱ ዲ ዋላ ንሱ ኦሬዲ ድሕሪት ተሪፉ ማለት እዩ ዋላ ነጥቢ ቁርብትለይ ሚኒትስ ይኽሰር ነፍሰይ ከትሕነሉ ዝኽእል ተለኪመ ክወድቕ ከም ዘይብለይ ብምበዓል ወትዩ ሕጂ ናብ ቢንያም ክሰግር እዩ ቢንያም ከንታይ ገይሩ of Jonas Vingegaard there, Remco Evenepoel here, Rodriguez up in here. كلهم تم مودادرت بنطبي قدميت نيروم نسو ግን ካልኩሌት ገይሩ ድሕሪት ተሪፉ ማለት እዩ all the other GC guys are riding forward as they're always sort of accustomed to do, the habit that they've formed. But coming into this finish, there were 10 roundabouts within the last 10 kilometres, and I abtana modata 10 kilometer si 10 roundabouts ማለት ክራይስ ፈርኬር ንብላ ጀርመን ከቢብ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ከቢብ ነገር ዜሮም ዘይኮኑ ሲ መጽኻ ክልተ አንጎሎ ማለት እዩ መጀመሪያና ንጸጋምዲ ወይ ንየማን ተጠበይኻ ክልተ ዓይነት ምጽጻፍ ዘለዎ ወይ ስለዚ እነታ ብሽክሌታ ብፍጥነት ክትከይድ ከለኻ ሸተት ናይ ምባል ናይ ምድፍፋእ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ናብ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል ነጥብታት ማለት እዩ think Tadej Pogacar, I think those tufts, they're not just for power and speed, I think they are sensors for trouble because later on his instinct of putting himself further back and just staying out of any trouble whatsoever. So زين كلن 10 نقطات بلنا 10 راوند باوتس كلاتن نفتناتهم نفتان ترى كورس نمودع ما فتن كم زخنان مودع كله كم زغل كالكوليت جيروم يم زغبروا سلازي انا بحكي ده حزن again to sport كفالنا تو نتي challenges ما بدها هي مثلا However, it stood him in really good stead. So that brings me to the next phase of the race when we came into the final 2 kilometres, still another 3 roundabouts to go, and this is where it really starts getting heavy because the lead-outs are in full effect. So I just want to identify, we already know that Biniam Gourmet was a victim of a crash. كساب حجي بينيام زودغلا بنصراي ترايتن زلاتا فيديو ابزيا قرب تلي كريف تنكن ستيل حدا صقم تي اغراب شفينو مسل زنبرت بوتاتي اتا بوتاتا كتو خلو ابي تغنيسو ايترنيا ግን እስከ ታዝቀረበት ክርያ ዘር አጓነ ብዙሕ ግዜ እንዲያት ፊየነ ዝኽደሊ ታዝሓሸት ድብላ እዚያ ጥራይ ክብል ትኽላነ in the finale he is right here in the middle as they swing into the roundabout with 1.6 kilometres to go. He was then in 36th position even if it was a wide open straight road. So حنت كابتن كم جيجات اصلا زلو بينيا ما بيها لريوه أنا بحكي دحريت كم زلون أبتي ريل كياس زلوا بسحسب زلوا أبتتكو زلوا مع كلهم قنيت عمر قدمت خاطر خليهم سلازي حنت كابتي ناي ابني بينيام قانتا أنا تسكف أن نقرن تلا أبتا لاس 3 or 4 kilometers قدمت هلو أبتا لاس 2 kilometer كوسح كله جن يلون انتاي كم زغونو فحفح يبلوتهم قانتا بنتعرو نايتي زعوت زلو سب كريكم كسع كندي perfect lead out كم زلو تم تيم ناتو كملا ساينا زيا there is one thing that it's absolutely كميجيروم يو كم زوت ونعو تي تا تيم ناتو ابت lead out brilliant يوم بكاتم ناي فاندربول تيم ولا حنتي كنت قلت اي تخلني غا perfectly time جيروم يوم زوت ولا حنت لي غريكم ناي بحكي يوم زحرقون عيت كريو خلقتي او تاصانايتا تيم ناتو نايتي حدا مالتي ابزيا كريكم يسكبزيا 6Ks to go and it does get a bit hectic. So بحق كمل ساينا زيا ابشد دقيق اب 5 دقائق اب تلاقي لاس كيلومتر كميلهم كم زطفو غانتاناي بينيام كريومينا اجغن نملس ابتا نريا صنحنا دايتا حدغا سلازغلص نسو Wide open straight road that is way too far back. So Binia got himself caught. كم ناتريتو كم ولا ابسف صرغا ون تخونه بينيام دحريت كم زلو مخنياتو حدا نت بشد كيلومتر حدا 7 كيلومتر كنتو مبل 36 اندحرا له خوينو بتعمد دحيرو كم زلو زغا ولا كتمت تدخل تخنكا كان ريسك كم زلكا In traffic just as they come under the trees that's where it happened, the accident with Biniam Gourmet, locked handlebars and then you'll just see them crash to the inside again. So exactly بتاقرب حلف قبل كليات حدقات تقاتم وديقو حليفو كودق كلت ما كالاي جزي ترئي سلازي ازيا بسبب زدالي يوكريا يقلي قنت كاميرا ليميت اللو بهليكوبتر يزقدح
كم ناتي مرداتا I don't know ناي كالو وين كلهم يخليو بهليكوبتر سلازي قداح بزح زين رينا أقرب كشفنا كله أي تقد هنيت بوتاتي سلازي ناتي مرداتا سيوكينو جن من البات كالك زي كالن تمزيو هنريا نغل نخون سو أبزي هنريا زلنا أبتا نسوق أبزي locked handlebars, and then you'll just see them crash to the inside against the roundabout and up against the fence there. So this is Biniam. So تا كنتات نريا زلنا بنيام جيجا يخلالي أقدم وديقيو بدهريت بتنكاف مسقات ما فرينا حزي زبلا بتهزر بهم سمعينا دهنيو دحن سكنتاي النيربي إني مساتها هزنا زي ما قلت قبلنا وانا تقص على هذا فيديو زي بين تاي نيربسي. Today, unfortunately, today was not an easy finish. You know, as we know, this is the last sprint stage, and then everybody get more excited and then try to do as much as they can in the front. So بينيام كزارة كله نايلو معلتي بتعمي هيك تيك بتاع ناي داتا سبرينت ويكا فولاتا سلوزغونت بمولهم توم ناي فولاتا فولاتا خجبرو وي سبرينت خجبرو تحسيهم زلوا كلهم زكالهم خجبرو سلوزنبرهم ناي بحق اكسايتمنتن بريشرن كم زنبرو تودر سلازي كل زكالك خجبر تخين كلمة تناي بفلاي كاب كالو كانت بينيامون يفلطان يري بينيام كم استراتيجي أبزا زربا أبزا لايلو مي كزارب كله قدامي كاتوي بولاتان خجبرون كم زين برستراتيجي نطبخي كسر رايك تنكع كم زلوي نيرت مدام ناتو لذي أنا سمعي اسكي. And then I also try to be there, and then there is also a lot of roundabout the last 10k, and then yeah it gets narrow every roundabout, and then suddenly I don't know who is from EF, we touch our handlebar, he goes inside me, and then I don't have nothing to do, I just break full. But So تايز بزلا بينيام نبعل بينيامون أبتي تربعت كم زنبرة نسون كميت كمتك إذا اللي كم زنبرة أقاطع مجن حنتنا EF education مشكلة من مخاني فلت كون كونتاكت ناي مشكلة هاتهم كم زقاطة مي أنا سولت جاي بالليل جن كم تتنكفي تام كون جبراز غلش علما ملو فرينو كحس كم زنبرة لذي ملو فرينو محاز مالت كابولت of 4-5 كيلومتر per hour كيس أنا كفرينو ده رئيسك كراشر مالتي ده فرينسكا قمت على خامل تكتور دقيقة لما نهت تتوقت ولا يتخني هندبت برتو تغيس أنا كفرينو ده رئيسك مودا وتشيت ناتي مبزحت جزء so عبد الشكلت كلمة تي مودا طريق يكون أنت ده هيروز مت نحتفظ كامل تهرام كارلوس كده. yeah, I just find myself on the ground, but luckily I'm okay, I'm able to ride, so that's a good thing. What did you hurt? So بحفشة تي تعني سوزا قاتمته دقيقة ما خصمعكم يعني very important to the zone. Our handlebar, he goes inside me, know who is from EF. Suddenly I don't know who is from EF, we touch our handlebar, he goes inside. هاري منونا يكون زبزلة we touch زي تتناخفنا تتنكتي عند البارناتهم كم ستنكفي يزن جرزلون بر هاري مني ويتدفئ يكون زبزلة بزع بتغكل نتصر مرداتا كلنا بنيامون very careful يا بزربا نخالك ونجل نخالك نكف نخالك خاصص أي تراين لذي we have to be careful بزح social media حرق عن كم زنبرة يرنيره أنا ون كم هجز زنبرة فيديو شير جرنيره أنا ون سامحوا ساب نبيني أم زربات سمع قال أنا جرسك جبروا لزغل كوني سمعنا نيرو سلازي let's be تنكع خنجبر كن كلال النابزي بيني أم زي بلون ويزي كونن كالت أكمات كم فترة عيدل يعني نتلو خينو كما تيو تي حبريتا كوزيو كأوز أيجن كال ناي على تعاونتن قال ملنا بتي تشوم من تدي دربنا زي ترجعت I know التسميت كم زلوا يردعنا يو أبي أوروبا سلنا برا أمريكا سلنا بردما experience ناتنا ولك أو هي وتنا حاصلن فلتو أنت عينت على تعاونتن أجمعتن أب daily life هيز بسلا أبي وتنا سلا زكاة منا نتكون تهات بقيرنا سلنا فلتينا كم project نقبر زلنا كابزيرو تبقيسنا يكون أنا أبي أبزخوني يكون أنقولوا أنت عينت أجمعتن بدوهاتن كم زكاة متسبسلة دفلت كم زين خزارب كاب دايكلني كابزيرو تبقيسونا يكون جين أبزيا بيني أمزي بلا أين بل هجون كراك ملكمية أزيا بزح سب كتنك على سلز دل زلله أكساب بيني أمزي بلا ويون كاله نتصور مرة زي رقمنا هنتنك على ماي بيني أمون سجى نتجلو كنا تاتون كزارب أيكلني كنا بنخلينا that's true that's very true كم زين تودر
ولا نسمعه لا هذا سبسي بعلي تاوز أجمع زقات من تخوينا في كامبانات وعويلي زاربني بزود جزء أجمع له نحن هنا هم زاربوا له زلنا that's true يردانية معناته بنيام 99% عادوا زعلوا له سبورت يتعزل له ترجموا له 99.9 ممكن بلا نقولنا very exceptionist إرتراين أو زلوا لذي ولا وننتظر تسأجم كزاربوا لي كلهم معناته يمانهم تسأجمن ساتهم سلزخونه بعد نحن كم جورجو أنا كبعتهم زرع برا بحي بالليل بعداتهم زخفلي بالليل لذي when I see something على تونا دي زخنا تريه trust me أنا كده حدهم خانية كن حنت خير أنا كبزيرو تبقيسنا تسأجم كم فترة سلزي دلي أبزع نتصور خانة سلز دلي. It's narrow every roundabout, and then suddenly I don't know who is from EF. We touch our handlebar. He goes inside me, and then inside me, and then I don't have nothing to do. So تا هاندل بار تبهال تا إيدنا إذن الله نخيط تا بشكليتا كلتا مالاتي ساتن مسنا EF EF education ساعتاي كلتيوم تنايد متحزيهم كم استجراجوا شعبينيام تساقم سلزقات ما فرينا خمسة حزة. Just break full, but yeah, I just find myself on the ground, but luckily. فرينا بس حزة دماغ تا بالانس ناتو كحلو سلزي كل بقولت في كايت أنا كفرين دحريسكا أمريكا كم زود غيز نجرزولو سلزي تكون داي نزيات مثل كابينيام كابات بينان توس. I'm okay. I'm able to ride, so that's a good thing. وديقة تنسية بشكليتها كزول بمخالي تبغى يسمع نجيب زعبات تسقط. What did you hurt? Yeah, the most hurt is I land with my knee. So my knee, it's like you see now, it's big. Also my elbow, I have already 2 stitches, but. So أب إجرو ببركوس لزورده تعمي تفرحان ونساء. So far كساتف كم زغني إذا نقدر لقم ببركوس لزهرمه ذيك اسم استنسنتاي قبرقون كذا نسمينا يدو دما أب فيديو ونرينا هنا يدون دمينيرو قربة تقليد نير مالتي. That's gonna not a problem. You're a fighter. Yeah, why not? I'm okay. منفسو جن it's really high really straight ناتو منفسو بينيام دحرتي سوداغي قرب مسترقا جبر انترفيو that's really powerful. You're a fighter تواجع تقال ساي خايل وسي why not yeah نبحكي mental strong مخاني proof زجبر زلوا سبزي نبحكي أبي كبر لنا نبينيام زجات مستيز نبرو بحكي مست زجات انكفات كلا ملأ مورال كاي تنكفيو مس موداق كلا ملأ جن هستيل تي مورالو حفظ بلأ mental strong مخانو proof يجبرالو كاب كل دما بينيام مجمريو موداغاي كنا نفسي أبجر دي إيطاليا ونلك كم يقاتي وعنكفات يقات مولو أبزح جزية ولا تاناي أبجر دي إيطاليا استج مسكبرة تاناي ترمز زقات متعنكفات كم نبز حلف أبجر دي إيطاليا صب كونديشن كله موداغا قاتي مكابت طويل سلزت مالي تيادا نسوك سنبرز خل وانت أوكي بلوت زقات مكونتات معناته أبصب عدلنا هلو خلو عنكفات كي قات مو كود أنا تاول درس لزال زلو هنا ون كلنا خمين عندنا نيرنا زبازة حنا نرقص أنيانا ودودي ودون أقدر سنة تاني برون بسلام كويس ألنا عند السبزي أتكرم زخل علامات كلها ريموي. Yeah, the question is like tomorrow morning when you'll get back on the bike, you hope to be in at least in a decent shape. Yeah, it's always like this, you know. So بحفشة تي حجز بقص معك يخلي يجن طبعا جو ذاك إسكام سنسخة تجوادات كات أكلات أنت عينت سمعت له كم يتخوني بلا الحجكم الإسكال. When you crash the day, it's okay, but when you wake up in the morning, that's hurt a lot. But to be honest, mentally I'm okay, so that's not. ما حرمت له مي مستحكم كده حنكت كون تخلي خادك إسكام سنسخة أنت أكلات كسريه زخونة أجمع كفتر خلي جن أنا أبو مروي سبق صلد سمع نزله. ولا حنت تسأقم كله إني كني زبل ملسي بوا منير. Gonna be a problem, so we will see tomorrow. Hopefully, I will be okay. The fact that Jasper won today is not very good news for you and for the green jersey, but you don't want to think about that. No. When I crash and then I wake up, I saw I'm able to ride my bike. I was happy, like I said. For me, I don't care if I lose this jersey or I keep. I just like to. أي بحكي فبيني سو انتهيت مزلو نسخة بموداقة ياسبر دما بمعواتو بزحنات بحيزو سلازي أبتو لدر تعطي كم زقبر فلوت يجن زقن زغنا تحساس بكالو دي مسبلو تماليا مساي تكون تخيد أي قد سننيو أنا وديقة تنسية بشكل تاكسور بمخالي تراي حقوسي سو سلازي ساعد ما تغكل يعني سبورت أو مينتاليتي مالت
ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ of course at back of his head ገለ ክፋል ናይ ኣእምሮ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ፍሎት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ፅቡቅ መርሕነት ከለዎ ከዓ ባዕሉ ተወዳዲሩ ዘይኮነስ ሓደጋ ከምዚ ኢሉ ክተርፈካ ከሎ ቆለጭ ዘብለካ ስለዚ still we understand ሕርቃን ከሎ Happy, like I said, for me, I don't care if I lose this jersey or I keep. I just like to arrive in Nice without any trouble. So, yeah, still now not finished yet. So I'm trying to fight until Nice. Recover well. Thank you. So ቢንያም ኣብ ዝከኣሎ ክጣፋእ ምዃኑ ክሳብ ኒስ እታ ናይ መወዳእታ ስቴጅ ማለት እዩ ክጣፋእ ምዃኑን ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑን ይዛረብ ዘሎ ኣምላኽ ይሓወሶ ኣምላኽ ይሓግዞ እስከ ንመለስ ኣብታሲ up against the barriers, locked up with one of the riders from EF. So I'll just rewind and let you watch that at full speed and go through, well, actually in slow-mo. So they come swinging in, and it's quite a tight turn into the roundabout, really hard left, narrow, and a really kind of difficult exit to take at this point in the race, 1.5. ሪኦ ኣለኹም ምስቲ ብዝሕናቱ ከመይ ኢሎም መፅኦም ናበይ ተዓፂፎም ከም ብሓድሽ ክዕፀፉ ስለ ዘለዎም ብጣዕሚ ቻለንጂንግ ቦታ እዩ እቲ ቦታ ክፀበብ ከዓ ራእይዎ እንታይ ማሽን እዮም ገይሮም ዝቆፅርዎም ዋላ እንታይ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነካ ግን it is what it is. Okay to go, high speed. So Biniam Girmay, he came undone and he's I wouldn't say picked up significant injuries. He was able to get back on and finish. But once we rolled through to the end and we got a few close-up shots of Biniam Girmay, I think as bad as it is, he needed some stitches in his elbow. He's got an injury to his hip, a little bit of skin off. He also, I think, maybe dodged an injury. You look on his back, his race radio is visible where he's gone down. You can see the elbow that's open, but the race radio coming through the jersey there too. We got a few close-up shots of. So ኣብ ነፍሱ ገለ ማሕረምቲ ከም ዘለዎ ማለት ቆርበቱ ከም ተቐሊጡ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ብቆ ከምኡውን ኣብ እግሩ ተራሪሙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን he's a fighter and ብቐሊሉ ኢዱ ዝህብ ተፃዋታይ ከም ዘይኮነ ማለት ኢድካ ዘይምሓጥራ ዘይኮነስ ዋላ ሜንታሊ ማለት ብእምሮኻ ስንኻ ነኺስካ ምቕፃል ኣሎ ብእምሮኻ ግን I am still strong, I can do this ትብል እንድሕር ኮይንካ እቲ ስፖርት መሪፅዎ ዘሎ ከምኡ ሪስክ ኣለዎ that's why ድማ ዝሓለፈ እውን ክንዛረብ ከለና ከምዚ ዓይነት ሪስክ ዘለዎ ስለ ዝኾነ you have to really use every possible ዕድላት ዘለካ ክትጥቀመሉ ትክእል ኣለካ ሓንቲ ክልተ ሰለስተ ሰባት ፅሒፍኩም ላይ ኣለኹም ንዓ ብዛዕባ እውን ክዛረብ እየ ፀኒሐ ኢለ ግን እንታይ ዋጋ ይኸፍለሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እስከ ንቐፅል He also, I think, maybe dodged on down you second on that race radio. That can break ribs. So it's already a good thing that Biniam Girmay could get back on the bike, ride through to the finish. The question now is, how will he pull up tomorrow after a night's sleep? Things start to settle tomorrow. But let's look at how the race was actually won. An Alpecin and in the wheel, and then behind him. رأيوا تي بنتارو تم كانتا مورادر كنا بينيام مس حدا سباي كونن مس ياسبر فيليبسن يزورادر زل زبلان تاغاغيل ترايد بلاني تأمر عينت كانتا يزلوا بالتعمي تأمر عينت كانتا ليد اوت قالوا بينيام كلن سبرينت يرس تعوتن بعدل يمكن بالغريناتهم تيم ناتو كونتريبيوشن يبلو ممكن بالله ينخل يبلو من يلكا مزراب غانديو جن كم زنا الباسين زغبرو ان تاريخ هاجن زخونه كاله غانتاونكم عينت قال عينت ليد اوت يزلوا رايوم سلسل لو اب لاست كيلومتر كلون كمي غيروم تبراريوم نقد 100 يمصو Bauhaus, lead out man for Christoph is Rasmus Tiller, Christoph himself, Sam Bennett. Walt van Aert had to close the gap back here and Brian Coulthard trying to just get himself up into the wheels and give himself a chance. So as it just winds up, Robert Haas goes through, gets to his marker, swings off and سوري وجي سلست اللو تفيليبسن مبل سالسايدي مبراب عيدلو ايوه ريوا بب حدا نا تبراريو كمي قبرويم حدا صبوق يرم سغلص بسوسدو دحريو فاندربول كقبلوي فاندربول دما صبوق ير كفنتو تاي كابتم كالوت زخون يكون تشالنج خغاطمو خم زيكل شعو سالسايد تمچي زحوت ስለዚህ ናይ بحቂ ናይ ቲም ኤፈርትን ብጋንታ ዝሰርሕዎ ዘሎ ስፕሪንት ቲምበር ከምዚ ናይ ቢንያም ባዓልካ ፈጓፊካ በትን ፀኒሕካ ተዓፂኻ ነርካ ወፂኻ ገለ ይኮነን ናይዚ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ ቦታ ኢምበሽ ከማ ንካሎት ክዓፁ ከም ዝኽእል ገይሮም ቦታ እዮም launches Mathieu van der Poel as they're entering the final roundabout. Full speed, no chance to move. The road slinging right and left. They come off that final right-hand bend to the barrier. Van der Poel aims himself towards the left-hand side of the road, and that leaves Jasper Philipsen just
open territory next to the barrier, only one side's open, and the rest just scrambling for the slip. So بحبشة دومينيانت زخنة فيليبسن ينارينا مخنياتو ጽቡቕ ዝኾነ ሊድ ዓወት ካብታ ቲም ናቱ ስለ ዝረኸበ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ናይ ብሓቂ ስትሮንግ ቲም ኣለዎ ከም ውፅኢቱ ድማ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕን ለውጥን የርኢ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚኣ ንእሽተይ ሪኣክት ዝሃብዎ ካልኦት ክንርኢና ቡጌርና ድማ ክንውደይና ብዙሕ ሪኣክሽን እውን ስለ ዝተዋህቦ Did you also notice, I'm sure you did, that Gamai crashed? So he came down before the end, which, although we don't want to see it, it does make the green jersey points gap now absolutely tiny. I think it's 32 points going into the remaining 4 stages, I think it is. Hopefully he's okay. His shifters, Tony noticed that both of his shifters were snapped off. He was being pushed over the line. He had some tears in his skin suit. He looked okay. He looked like he was, he was still pedaling and he was getting it done. I think it was more perhaps that his bike was knackered. Let us hope that he is okay and is still going to be racing. يا بحبشة كمت زبالو زلو تكونتات أنا بحكي جن حنتي عبد الحريت قدر سيزار باسل دجاربه هنسمعنا. I hate to say it, but it reminded me slightly of seeing Roglic come over the line. You saw a rip in his jersey on his shoulder. I saw later his elbow was cut up and he was getting pushed over the line. It looked like Roglic scenes. The camera did pan to him afterwards and he was up and about, but honestly, fingers crossed that he is okay and he continues this tour. I think that would be such a shame, such a crap way for him to go out. Whether he wins the green jersey or not, I think if he is able to race, more likely than not he will keep it. I think it would be such a shame for him to go out this way. Yeah, انت زبل زلو ناي بحكي بينيام بخمس منقد كوت بفتم قبل هيكونن ناي بحكي زحزن يكون بخمس عينات تسعير كوت بخمسي كابتو ودر كله ناي بحكي حماق يكون زخلي ام زبل زلو because نت سبورت بتخكل عين زريو بجكاتي صبيب عين زريو دي يكونس بتخكل عين زريو بينيام امباسادر نايت سبورت بينيام عبا افتك خفت هلا خلينتي ودر بشكليتا تمالا حنت سلي رنير انت تبلسك the best paid كابزيوم ناي بشكليتا تي بوغاتش عندي تي تاري بوغاتش تزبلس زغفل كندا يامتي الكونيره 6 مليون يورو يزغفل زبلس زغفل رونالدو جن 307 مليون ابيلنا عام تغفل 307 مليون versus 6 مليون اتوددر بفصم كوادر زغلا يكونن ناي بشكليتا بتعم الدخون كفليتي زالو ناي بشكليتا ምናልባት ምስ ጉያ ናይ እግሪ ምስቶም ናይ አፍሪካ ከተወዳድሮ ትኽእል የለውን እንዲኦም ሰም ግን ብሓፈሻ ድሕሪት እዩ ድሕሪት ምስቶም ካልኦት ወዳድርቲ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣቴንሽን ናይ ካልእ ህዝቢ ኣቓልቦ ክስሕብ ስለዘይከኣለ ሓደ ህዝቢ ብርቱዕ እዩ ካልኣይ ነዊሕ እዩ ስለዚ ከምቲ ዝድለ ህዝቢ ክቕበሎ ወይ ክሪኦ ስለዘይከኣለ ኢትስ ኣን ኢንተርቴይንመንት ስለዚ ካብኡ ድማ ኤውሮጳውያን ውሑድ ህዝቢ ዘለዎም መዓት ስፖርት ዝፈትው ህዝቢ እዮም ዝርእይዎ ኣፍሪካ እንድሕሪ ክርእይዎ ጀሚሮም ኣፍሪካ ውሑድ ስፖርት እዩ ዘሎ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለምንታይ ኣፍሪካ በብዝሕ ኩዕሶ እግሪ ይርእዩ ካልእ ምርጫውን ስለዘይብሉ ኣፍሪካ ውሑድ ስፖርት እዩ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ካልእ ከማን ክጠቅስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጉያ ኩዕሶ እግሪ ሜይቢ ምሕንባስ ከማን ኣሜን ምሕንባስ የለን ውሑድ ሰብ እዩ ክሳተፎ ዝኽእል ወይ ክርእዮ ዝኽእል በቃ ጉያይን ጉያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጉያ ናይ 10 ሸውዲ ገለ መለኽ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ምሕንባስ ኩዕሶ እግሪ ቮሊቦል ክትብል ትኽእል ኢኻ ቮሊቦልን ብዙሕ ኣይኮኑን ባስኬት ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ኣይኮኑን ስለዚ واحد سبورت يزال بتاع كونتيننت بزح حزب له جن زري واحد سبورت له أبز تاريخه نايبر تراي كودا زي كل عينة كاتيجوري لا فوليبول كذا كنت تصادفوا لا كوس أجريكا باسكت بول كلا ملك كله فورمولا 1 you name it ده عينة سبورت زي اللي لازم يسوي توالد يدير مشكلة تانية إيش تيجي كسرعة عرقين عندما أفكارات علامات خيط خلاله ስለዚህ ቢኒያም ካት ዝበለጸ ካት ሰቢው net sport ከስፋፋ likely than not he will keep it. I think it would be such a shame for him to go out this way. He'll definitely battle on till the end. Come on, he's not going to roll over and die this easy. He isn't if he's got a broken collarbone. We've seen riders finish tours before though, and he's with broken only got it. He's literally all እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቢኒያም በፍጹም ተተወክል ኣይኮነን ወላ ተሃረም ወላ ገለ ተተወክል ዝኽእል ዓይነት ተጻዋታይ ኮይና ይርዮን ኢሉ كتاخذ مخان فلوت يزيد جك متوسانه تاغانتو محبايو ስለዚህ تاخذ مخانو تنسيك ودادر مخانو ترايز امنانه ولا تسيرو خلو تطوكل كم زي كوني ኢሉ ይዛምን ዘሎ which is a quite good for minus لا ቢኒያም all he's got to do is try and just shadow
Philipson بزعبة قطاليا يوم كزارب حج قطاليا بينام بخمي كعقب هاي خل كزارب to make sure he doesn't lose too many points, which I know would be difficult with a broken collarbone. But even if his injuries are really not that nice, I think he'll just soldier on and get it done. Be such a shame for him not to win it. Oh, it'd be crap, wouldn't it? He is the better of the two in terms of climbing, I would say. That's what we saw on the last stage anyway. He was actually there contesting those intermediate sprint points. So it looks as though the next 3 stages have intermediate sprints placed at places that could be contested by sprint teams. However, it is going to be the sprinters that are not pure sprinters. Basically, the next 3 stages favour Gamai if he really had to battle for those points. So انتهي زبل زلو ناي بحق تصبو صخنا بينتهي زبل زلو بينيام كابتن زرانا يكسب حجي اب ثلاثه تريفن زلو ستيجز تاعي انترميديت سبرينت زلوون كلها تنابع قبتين بجك حنتي اذا ستيج 10 شوعات حجي غزار بلا قالوت كل النبينيام كمتشا زخلا نطبسي كب زخلي ولا 30 كلت نطبي هالوقاب نطبسي كبلن زخليو كاب كلتيوم كاب فيليبسن كاب ياسبرن كاب بينيام يزبلص عدل زلو كقصل انتخيلو امخا حيل انتهليو يم زبلو زلو سلازي تازلاتو غاب تعبيا وي ون كعقباسي نبينيام اتزقال لعدل زلو ازغن كله تاكلاتو انتفقيديو وريد هو زل حدقا انت زي تطوبي. The next 3 stages favour Gamai if he really had to battle for those points. Even if you come in, you were saying this before, Tony, weren't you? Even if you come in second or third, the points difference isn't that much. Yeah, up to the third place, I think you only lose like 5 points on the leader. So as long as he's just, even if Philipson took 3 or 4 of the wins and Gamai rolls in seconds, thirds, even the odd fourth, he's got it stitched up. It's in the bag. Yeah. sometimes زول زلو ناي بحق نبينيام بدعمي صبق opportunity زلو ولا ون نفيليبسن فيد نفيد قطيمو اب سبرينت فولاتان تدي سعرو تحريو كالاي ديو سالسا اندهراتيو بينيام تاقت عليها نوعية سلازي ستيل تروما في opportunity تعدل نتاقت عليها ماليا نكترفا زبالة تعدل زلو بينيام مخانيو راي تغطل أكالاتو يفقدلو تطو كيبل ترايمبر تعدلات زلو ولا قدام يكوز عدليوني ني ياسبر تراي شارو كقبرلو ده دحري خلالو مسو كي تودادر وي تقالدمه كالاي اتقدام يتوصي ولا سالساي توصي بينيام اتنت بتاع زوت فللي 5 3 4 تاسل زخونه كاون العلي بوغيرو كعبل لا يكون 30 كلتن كالي يكلني سلازي ابتكون تلو خما نتي قطاليا ماليو نكعقبا زغلل مخانو يمزنغرو زلو. And Gamai rolls in seconds, thirds, even the odd fourth, he's got it stitched up. It's in the bag. Yeah. It's going to be interesting to see what happens. Tomorrow will be an interesting one because it's the one that gives Phillips the best chance of getting that intermediate sprint. If he doesn't do it tomorrow, he almost certainly won't do it the following 2. So we perhaps will know. استج 10 شوعات يتزارب زلو استج 10 شوعات نفيليبسن اتاز حشت عدل زلاتو نتزلو غاب نتاع ابتا انترميديت سبرينت توداديرو نبكره بلان كعوتلان زغل اذا انا 10 شوعات ستيج ترى دحري زلو ترير عقبتي ولا بينيام ون ابت سبرينت كساتف خل داي كلن كمان زفلت ايكونن يلو ازيد اب ترير عقبتات يكون سلازي استج 10 شوعات تا زحشت عدل زلاتو ميكريكم يتشارتا كم مثلا لذا ابزا نايلو معلتي ستيج ترى يعدل زلو فيليبسن ابتي انترميديت سبرينت توداديرو نتبن كواسدن بر دحري زلو اب ترير عقبه سلازخونه ولا كلتيو ون كيرخبو يقول يم زبلالو بخاله زراربا نبينيام سمبري مالتيو بتزلو تتوجيون بينيام مرحنا سلازلو tomorrow if the green jersey's wrapped up or not. So hopefully Biniam Gamai is all right and we see him roll out tomorrow and is able to keep racing. It'll 100% be stressful for Gamai over the next couple of days, knowing that it's now really this close, because it just means he can't sort of take his foot off the gas, and then if he is carrying a little bit of injury, it is going to make it even more stressful. So yeah, I think Gamai's going to want to take another maybe. بينيام اجي مور ستريس كلو يو ام زلو زلو مغنياتو نت بغديل له كالاي دما تحري مسلو زلو صاغتك سمايا بحنقلو سلازي حدا كلت غزي نكعوت كدليا خلالو كونفيدنس ناتو نكملس معناتو ذا حدا غاز مودا ابا روم صقامي زفتر تبديهم لهم سلازي منتال صبق الله بالبين حنقلو برايمي قبرلو صبق الله
ምባል ከማን ጽቡቅ እዩ ዝገብረካ ስለዚ he is mentally strong but still to injure ምህላውን ተጎዲሉ ምህላውን ጻቅጥ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ቢንያም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ which is something I mean it's ኣገዳስነት እዩ እዚ ክትፈልጦን ክትርድኦን ዘለካ another couple of intermediate sprints and then just the pressure's off. To be fair though, of the next 3 stages, 2 of them are like, I think maybe the 4th one is like fully in the mountains, so it's going to be none of the sprint boys. I think it's unlikely that most of the next intermediates will be contested. 14.8 kilometers. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሎሚ ስጣሕ ጎልጎል ኮይኑ ድሓር ናብ ዓቐበታት እዩ ክቕየር ስለዚ ዝሓሸ ቅድሚታ ብትተሪር ዓቐበት ምብፅሖም ዘላ እታ ቅድሚኣ ዘላ ኣብኣ ዘላ ስፕሪንት ዘላ ሎሚ ያስፐር ሎሚ ዕድል ዘለዎ ኣብተን ኢንተርሚዲየት ነጥብታት ንኽእክብ ቢንያም ድማ ፊት ኮይኑ እንተተበጊሱ he will be okay and I think ኣካላቱ ጽቡቕ እንተሓዲራ ተቕስሉ ክትክእ እንተጀሚሩ ቢንያም has more advantage ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ፊሊፕሰን ምስኡ ድማ ሓሪኑ እንክፃወት ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉ ግን እስከዚያ ብሬክ ክንገብር እሞ ክምለሳ ኢና እዚኣ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ أبتي قلقوبة أحسي عقيدة نقدر الجايم كلهم ما يدوتباس لبيرهم عبن هاجر السخة سما يقينوا زنها تعديلا مارو to the So أبزيا stages يا بينيام ياسبر فيليبسن relatively بتزامادي ጽቡቕ ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ባት ቢንያም እዩ ዝበለፅ ዕድል ዘለዎ እቲ ነብሱ ኣካላቱ ሪካቨር ገይሩ ክምለስ ተኽኢሉ ማለት እዩ እተን ዝቕፅላ ድማ ቢንያም ስቲል ዕድል ኣለዎ ዋይ ዓቐበት ክድብ ይኽእል እዩ ባት ሞር ኢምፖርታንትሊ ጋንቱ ከፃውትዎ ተኽኢሎም ክሕግዝዎ ተኽኢሎም ክድግፍዎ ተኽኢሎም maybe he can do something but at the end of the day he doesn't have to win ክስዕራ የድልዮን እዩ ከምታ ዝበልዋ ክብልዋ ፀንሑ ኣብ ዙርዮም ጥራይ ክህሉ ዘለዎ ስለዚ ሓንቲ ብዚኣ ክበኩም ደልዮ ዘለኹም which is تخالق قصينا بقال ጊዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና give me a sec ኣብዚኣ ብዙሓት ሰባት ሰዲድኩም ለይ ኣለኹም ሓንቲ ነገር ብዛዕባ ናይ ቢንያም ብዙሕ ብሽክሌታታት ብዙሕ ማልያታት ክዳን ሜርክንዳይዝ ይኸውን ከም ዘሎ ብማልያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ቢንያም ክዳውንቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢሎም ነይሮም ብራንድ ናይ ቢንያም ምስ ቢንያም ተዘራሪብካ ዝግበር ዘሎ ድዩ ወይስ ሓደ ሰበብ ብወገኑ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢሎምኒ ኣነ ዝፈልጦ የብለይን እያ ተመልሲ ግን ተዘረባ ቢንያም ሽም ቢንያም ብራንድ እዩ እዚኣ ከነሰብለላ ክንክእል ኣለና ኣብ ሓበሻና ደረት ናይ ነገራት ኣይተስተውዕልኒ ኢና መብዛሕቲ ግዜ ቢንያም is a brand እዚ ሓደ ብራንድ ስለ ዝኾነ ናቱ ብራንድ ተጠቂምካ ናቱ ስእሊ ናቱ ምስሊ ተጠቂምካ ክዳውንቲ ወይ ዝኾነ ይኹን ሜርክንዳይዝ ዝሽየጥ ንብረት ትገብር ተለኻ ንብራንድ ንቢንያም ኮንሳልት ምግባር ኣድላይነት ክህልዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕጂ እኳ ውድድር ዘሎ ግን ብፍላይ እቶም ናቱ ፋይናንስ ቲም ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዲል ክገብር ዝኽእል ኣነ ንኣብነት ሓቂ ንምዝራብ ናይ ቢንያም ማልያ ናይ ቢንያም ክዳን ክኽደን ደሊ ክገዝእ ደሊ ኣለኹ ግን ቢንያም ኢዱ ዘእተወላ ወይ ቢንያም ረብሓ ዘለዋ ክትከውን እየ ዝደሊ ይቕረታ ይትሓዙለይ ቢንያም ክረኽበላ ዝኽእል ተኾይና እያ ክገብራ ዝደላ ኣነ እታ ማልያ ድያ እታ ቆቢዕ ድያ እታ ክዳን ክገብራ ዝደሊ ቢንያም ንእሽተይ ዋላ እንተኾነ እውን ኣብቲ ብናይ ቢንያም መንገዲ ዝወፀት ክትከውን ከላ ስለዚ እቶም ዲዛይነርስ ገለመለ እንተኺልኩም ምስ ቢንያም ፓርትነርሽፕ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ሽሙ ስለዝኾነ ብሽሙ ስለዝኾነ እቲ ነገር ቢንያም ገለ ነገር ክረክብ ክኽእል ኣሎ ገለገለ ኣለኹም ናይ ገንዘብ ጥራይ ትግበሩ ትብሉ ንስኻትኩም ክድ ኣብ ካልእኩም ማለት ኣብቲ ናይ ገንዘብ ዘይብሉ ዓለም ከይድኩም ንበሩ ኣብ ሪል ላይፍና ነብር ዘለና ደም ይኸፍስስ ውዒሉ ዓፅሙ ክስበር ዝኽእል ነይሩ ትማሊ ቀዲም ኣለዎም this guy is 24 years old maybe 5 ዓመት ወይ 10 ዓመት እንተተፃወተ ድሕሪኡ ሪታየር ይክኸውን 50 ዓመት ኣለዎ ድሕሪ ህይወቱ ከመይ ገይሩ ክነብር he needs money ልክዕ ከምዚ ንጎተን ሲኻ ገፅካ ተሓፂብካ ስራሕ ውዒልካ ትመፅእ ዘለካ ከምኡ ስፖርት ድማ እንጌራ ይንዑ እጂ ከምዚ ንፅድቂ ኢሉ ዝግበር ዘሎ ጌርኩም ኣክት ትገብሩ ኣለኹም ገለ ሰባት ኣለኹም ማለት ምስሉይነት ጥራይ ዝብሎ መን እዩ ንጎተን ሲ ስራሕ ዘይወፍር ካባኹም everybody does that he is doing exactly the same ቆልዓ ኣለዎ ሓዳር ኣለዎ ስድራ ኣለዎ
ኣሽሓት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበርሉ ስድራ ኣሎ መናብሮ ኣሎ ሂወት ኣሎ ስለዚ he needs money ስለዚ ድልዮ ድማ ከምዚ ቃል ዓለም ዘለዎ ዘረባ ገለመለ ገለ ይኮነን እዚ ሰብ እዚ ፃዕርናቱ ኣብ ዓለም ከምዚ ገይሩና ዘሎ ስለዚ ቶም ኣብ ከም ዓይነት ቢዝነስ ተሳተፉ ዘለኹም ምሱ ተዘራሪብኩም ፓርትነርሽፕ ግበሩ ምሱ ፓርትነርሽፕ ጌርካ ድማ እቲ ዝግበር ዝኽእል ክዳውንቲ ብዙሕ ክሽየጥ ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ ሰብ ከዓ ደስ እናበሎ ክገዝኦ እዩ ናይ ቢንያም ብራንድ ስለ ዝኾነ ሎጎ ናይ ብራንድ ናቱ ጌርኩም ስእሊ ናቱ እዩ ገጽ ናቱ እዩ ብራንድ ናይ ቢንያም anyway I'm just giving my ideas ስለዚ whoever ነዚ ገይሩ ዝወደየ ሰብ ኣነ ዋላ ፕሮሞት ግበረልና ኢልኩም ሰለትኩም ኣለኹም ኖ ክገብረሉ ይደልን እየ ነቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ቢንያም ኢዱ ከም ዘእተወላ እሞ እዚኣ ብራንድ እዚኣ ብናተይ ፍቓድ እያ ተገይራ እንድሕር ኢሉ we will promote it ደስ እናበለና ምክንያቱ ንሱ ክዓብየልና ፅቡቅ ክኾነልና ንሱ ኣርኣያ ንካልኦት ኮይኑ ድማ ካልኦት ድማ ፅቡቅ ንክኸዱ ስለ እንደሊ ዘለና እዚኣ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርያ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ፐርሰናላይ ትውሰድዎ ንዓኻትኩም ፀልየ ወይ ንስኹም ከይተዓብዩ ወይ ንስኹም ከይትረብሑ ኢለ ኣይኮንኩን ቢንያም ክረብሓሉ ክኽእል ኣለዎ ሽሙን ፃዕሩን ድኻሙን for God's sake ትማሊ ወዲቑ ደም ኣፍሲሱ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ክሳዕ ክንዚ ሪስክ ዝወስደሉ ዘሎ ሂወት ስለ ዝኾነ ገለ ነገር ካታው ክህልዎ ኣሎ እዚ ካብ ኢንተርማርሽ ዝረኽቦ ዘሎ ገንዘብ ኣይኮነን ምስ ሪስክ ዝወስዶ ዘሎ ኣብ ሂወት ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ቢዝነስ ዓውዲ ሓገዝዎ ኣንሕና እውን ክንሕግዞ ኢና ብኡ ገይሩ ድማ ውሑስ ዝኾነ ሂወት እንተለዎ ተረጋጊኡ ክነብር ክኽእል እዩ ንሕና ከዓ ቀለልቲ ይኮናን ከባቢ ሚልዮን ዝኸውን ደጊ ኣለና ነፍሲ ወከፍና ሓንቲ ማልያ ተገዚናሉ we will make him multi-millionaire ድሕሪኡ ድማ ኩሎም ኤርትራውያን ክሕጎስ እዮም ነፍሲ ወከፍ ዝመፀ ድማ መማልያ ናትናኤል ናቱ መፅኡ መማልያ ተገዚናሉ he will be rich ኣማኑኤል ገዝጌር መማልያ ተገዚናሉ ንዓና 10 ቅርሺ ንዓታቶም ግን ዓብይ ለውጢ ከምፃሎም ይኽእል እዩ እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ድማ ነቲ ቁጠባውን መበራበሪ ክኸውን ይኽእል ነቲ ናይ ዓለባ ፋብሪካታት እውን መበራበሪ ክኸውን ይኽእል ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ኢንቮልቭ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ I wish ቢንያም ግዜ ረኺቡ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ክሰርሓሉን ከስተውዕለሉን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሴሌብሪቲ ኩሉ ግዜ ፌመስ ኮይኑ ክነብር ኣይኮነን ስለዚ ነዛ ኣነ ዝቦ ዘለኹ ምኽሪ ካልኦት ከምኡ ዝመኽርዎ ኣብ ዙርዩ ክህልው ወይ እውን ነዚ ናተይ ምኽሪ ሰሚዑ ኣክሽን ኮስት ዘሎ ምናልባት ወደ 24 ንእሽተይ እዩ ዘሎ ሜቢ ክርዶ ይክእልኒ ግን he has to understand ደቂ 16 ተፃወቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዛዕባ ብራንድ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ይጓየዩ ከም ዘለዉ ብራንድ ማኔጅመንት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስለዚ ንእሽተይ እውን ኣይኮነን he has to be careful ነቲ ዘለዎ ዝና ሌቨሬጅ ክገብሮ ክጥቀመሉ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ድማ ኣብ ጎኑ ኣለና ሶሪ ኣብ ካሊእ ወሲደኩም ግን ከም ወትሩ ካብ ልበይ ፅቡቕ ናይ ቢኒ ስለ ዝደሊ ፅቡቕ ናይ ቢኒ ድማ ፅቑብ ካብ ትምኒ ጥራይ ዘይኮነስ ብፃዕሪ እውን ስለ ዝመፅእ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ ግደፉ ናትኩም ሓሳብ ግደፉ ከም ወትሩ ከምዚኣ ጥዕምቲ ሙዚቃ ክገትፈኩም እየ ኣብ ካሊእ ይራኸበና